Шубашкарды юғанжы порденжен валдай карап піреміш рейза дұқтырамба ернеде шитменға. Апла бөлінде шыври транспорт паузы ұраганзен ежі палырмаллах үсіне. Шактаранчен твачырвижежін шывайынже шунат сарза жүреген караппа ярынма әлгірне. Шагын бірге Чуваш Республикин транспорт министрі Владимир Осипов влашрадыры жаганзен черетлі ларвенче пілдерже. Валдай карап Шубашкардан ирхине сагыр зехетрей живе тухать. Виші зехет адыл юан живен чуна хумхандараган хумызен бегленне хыщан хузана житме булать. Шертме уйхын паремышынден бушласа пилікмешечен твачырвижежін шучандалық падленме булдарна. Билетсене маларахта дуянза хуращикен. Халлихе шуладухмалы улчыр житмел худ судынна. Билетсене онлайн мелбе дуянма булать. Шаккасы валдай шуладухичен ике сехет маларах хубынать. Астызем улчырген гибе, ажазем вара вишшерген гибе карапшинеларма булдараща. Пилек шоудулдарман шобырланзем жын шул жүрев тюлевзір. Шертме уйхын дватымышын жен пірвіғытрах Шубашкардан да, Хузандан да карапсем шуладухма бушлана. Шертме уйхын вун вишшемеші хыщын тада двады маршрутышма палырдаща. Чулхула, Космодемьян, Сандерварри, Света да Юрина хулисене шуладухмады дынеш. Шанамай халі хадырленеуші земпраща. Чувашенре шак транспортын шулдерне ушне шалды туризма адаландарма, экскурсизем шутне үстерме май барат. Республику күнне балыртын жүхне Россия Федерациям патшалық домин туризмба ішлеген комитетім пайдажы земде булаща. Депутатсем шавразелде шалды туризм адаланове бірге калашма балырдаща. Паллах валдай гарап шуладухне де онда шуда елеш. Республика Гларамвали Алина Сусметова, Юрий Марков.